Mahalagala po ring batas. Kailangan tala ring batas. Halimbawa po, king batas trapiko, kailangan talang tukyan deni. Nung tala tukyan, magkanya-kanya tamo. At nanong resulta na po ning magkanya-kanya, kadalasan magulo. O tetana mo po lamin, king ordinaryo tamong karanasan. Ating motoristang balo, nung alalang kamalayan talaga, o talagang intention da itang makanita, o kesanayan da na, ing makanitang panugali. Akit mula, kabang magbiyahe la, tuknang la, may pagkwentuhan la ditang ikit da, potang businan da noman dining malakit, o rening lalabasan da, ila pang mimwa. Aliwa mo ita, potang maka-stop ya, dening signal light o traffic light karing dalan, at inta talagang kapatad sigurong motoristang mabali buntok o kaya masya sa buntok, ingela tutuki. Anya na nang maging resulta na nita, aksidente. Kaya mo namang beta mo, halimbawa po, nung metong kang talaturo o metong kang mestra, gawan mo nawari, itamburi mong gawan, turo na kawari, potang nano na mong imburi mong ituro ka rin kaya kang mag-aral o estudyante. Natural, bala mo mo gagampanan itang obligasyon mo karela. Kaya nga katamong pamibiyebye halimbawa at yung tamong kanya-kanyang batas. Halimbawa po, buri kong ing tahimik. King katahibikan, karing ko araranasan na tayo dyan, ing nanong malilyari ki sarili ko, ako bisang makyabe karing tawong masigla. Isto kasi makyabe karing masigla, mo naintindihan nung nano ing buri mong isipan o itang buri mong gawan pa, dala na ditang tawong masigla. At yung naman tawong edo buring kayabe ding madaldal o ding maindredos, kasi alala nga pupulot. Nung talagang panusignan mo itang burita mo nga ita, pwede naman. Pero bilang reflective tao, burita mo, productive tamo. Isto sinabi kong productive, burita mo alang masasayang nga panahon, alata mong sasayangan na oras, burita mo luntungan masalese. At luntungan masalese, nung atin tamong sarasariling batas at dapat makaukma king gustong konteksto. Halimbawa na mo po, potang mamanganta mo, kayugal yan tanang kayugal yan dati, ing magpasalamat tamo pa at magadi, kingapong kinu. Kim panahon tamo ngeni, biglang may naliwa, manibatan niyang dinwal na rin yung gadget sa reni. Nanong malilyari? Tutu. Abe-abe tamong mamangan, pero ating tendency pa mo rin na makatudukta pa mo rin ka rin yung gadget sa reni. Minsan bilala ko niya itang atmosphere na itang camaraderie kaya katamong ausan, potang biya-biya-biya tamo. Kim binasa kong ebanghelyo, masalang sinabi na ni Ginoong Jesus na, di natang ko keni, para dinan ko lang kabaldugan, at pawalan bisa dining batas sa reni. Totoo itang sinabi na ni Ginoong Jesus sa ita, nano itang buri ng ipayabot, karing kayang halagad, at karing tao makarandam king kayang sinabi. Munang-muna, ding propeta, sinulat lang batas, at metong nga hula, tungkol king panyatang naning Mesiyas, adatang ketiking yato. Makasulat mo namang king nula dating propeta, ing tawong Mesiyas ay tubod na ning Diyos, dumalan niyang kasakitan, dumalan niyang kamatayan, pero iya manatili king kamatayan ing kayang katawan. Nun ing Diyos, di na ning bayong dangal, kay bat ning katlungaldo, ning kayang pamadjibling bebye. Pupunto niya po ka rin, takamalan kong kapatad, na yung batas ay ni, agyang nanong oras, pwede na yung takasan ng ginutamong Yesus. Halimbawa, kita pong mga diyak king Getsemani, kabang matutudla, din kayang alagad. Alano kasim pakyalam, din kayang alagad.
Uling magdili-dili na yung Ginong Yesus, king kayang pamangadi, king mulahan, na ng milyari. Pwede nung takasan. O kaya, anyang dakpande, pwede nang ituro ka rin mandakap, uling kukunande, paintunande, Yesus ning Nazaret. Pwede nang sabihan ning ginuta mong Yesus, yan ni Pedro, yan ni Yesus ning Nazaret. Yan dakpan niya. Pero, gewa na ning Ginong Yesus ita. Ing sinabi na, ako ya. Imri na sabihan, para matupad ya ing kautusan, o ini ing tawong paintunan niyo. Para bidinan niyang kabaldugan ing sinulad ng batas, ding propeta, o ining paintunan niyo. Dakpan niyo na ako. At paborin yung makuno rin ng taong dini, kanita, ilaman, balo din paintunan, ing karelang direction king Biera. Nano niya po yung pupuntunan ng may basang ebanghelyo pakabalan kong kapatad. Munang-muna, para iya magulo imbieta mo. At hinta mo ping kanya-kanyang policy o batas kikya katamong sarili. Nung maging hanes tamo kareta, iya maging mabayat o iya maging miserable imbieta mo. Kasi po, at hinta mo ping kanya-kanyang priorities. Minsan, agyang in-schedule mo na ini, magugulula. Pero, doon talagang balomeng pamaranan ini, o balomeng kaya kang priorities, magulo. Bakit po? Kasi unahan may dapat itang minuna. Nung may unahan ita at alilan may, kinang wakang bayong schedule, talagang magulula. Anyas, nung ginawa kang schedule, dining set of priorities mo nga rin, halimbawa, ako po, bayo kong po matutod, lawen kayo ka na akong planner. Nanulat ang schedule ko kabukas. Istong ngayon makayang priorities, lakwan ke. Pero po tangating di na tangay schedule, nung pwede kang integrate, karetang schedule ko for the week, karin ke po iyabe. Kanita alang masasayang, alang mapaparalyze sa schedule, is nung balo mo na lang is the schedule, ding kaya kang aldo-aldo ang gagawan. Kasi po mahalagaya po din, kaya kayo mo pong obrang ini, nung may balong balansyan, talagang magkasakit ka. Pero nung balong mo rin ang priorities mo, agyang akakit mo lang medyo dikit-dikit na lareni, midinan na solusyon. Ang importante mo, balo mo lang discard yan. Kanita, maging sabuging schedule mo, at the end of the day, lawen mo o agampanan mo ang deni. Imri na sabihan, sistematiko. Ating sistema, king kaya kang pangatawo, at king kaya kang schedule sa aldo-aldo. Mahalagaya po yung oras, mahalagaya yung aldo kaya katamo. Anya, dapat, alata mong sisiran. Uling, eta naabalik, detang mesirang oras o panahon. Iti sana nga dwaran tamo, kim palalabi siya ngayon. Ingituro na katamo ng banal espiritu, kikimot kim pamibiyabia tamo, biya kristyana, kanita, babalo tamo, at atin tamong kampalayan, na kaya katamong gagawan, makabiyayang tula, king hapong kidu, at mamaya naman masanting hubog, king kaya katamong pakatawo.